Časni oci, dragi učenici, draga braćo i sestre, neka je blagosloven današnji dan kada proslavljamo ime Božije i velikoga ugodnika Božjega, svetog oca našeg Savu, prvog arhijepiskopa srpskoga. Mi danas u našoj bogosloviji obeležavamo svetog Savu kao svoju slavu, iako ide nam slava sada školska, sveta tri jerarha, ali sveti Sava je slava svih bogoslovija naših i svih prosvetnih ustanova Srpske pravoslavne crkve i svih prosvetnih ustanova, rekao bih, ne samo crkve, nego države i svih institucija koje se bave znanjem, umećem, umetnošću, prosvetom, u bilo kom smislu, u najširem smislu te reči. Jer bez svetoga Save to ništa ne bi bilo, i toga ne bi ništa postojalo, bar u našem srpskom rodu. I zato je posebna obaveza da mi u bogoslovijama slavimo svetog Savu kao svoga prvog učitelja i prosvetitelja, da se sećamo njegove nauke, da se učimo iz njegovog žitija, podvigu vere, podvigu monaškom, podvigu sveštenog služenja, podvigu arhijerejskom, podvigu borbe za crkvu, podvigu svedočenja, podvigu isposništva. Znači, svega onoga u stvari što je bilo karakteristično za žitije svetoga Save. To je sve nas jedno učilište, možemo slobodno reći. Žitija su ono iz čega treba da se učimo. Posebno iz žitija svetoga Save, mi koji smo bogoslovi, mi koji predajemo u bogoslovskim školama. To je neiscrpni izvor za nas nadahnuće. I nije slučajno da je sveti Sava kao prvi prosvetelj pri crkvama, manastirima osnivao škole. To je bila drevna tradicija koja je došla sa istoka iz naših hrišćanskih škola koje su nikle u 2. i 3. veku u Aleksandriji, u Antiohiji. Znači, prosto su hrišćani hteli da imaju svoje hrišćanske škole, da naprave jedan otklon, da se odmaknu od paganskog predanja koje je bilo u prošlosti. Znači, da sve bude u našoj prosveti utemeljeno na evanđelju, na biblijskom učenju, na hrišćanskom učenju i na učenju crkve. I zato je bilo potrebno da niknu te hrišćanske škole. Znači, po tom obrascu sveti Sava pri našim manastirima i svećenjama podiže crkve i škole, da bi se na prvom mjestu oni ljudi učili katehizaciju. Znači, da bi oni koji se pripremaju za krštenje naučili se osnovnim tajnama naše vere i da bi se ljudi svesno krstili, da bi ušli u crkvu onako sa punim znanjem o veri i prihvatili učenje crkve. Ne da to bude obred, kako vrlo često danas u naše vreme, kao što mnogo šta biva, provizorno i nepripremljeno, tako i to bilo, dakle, krštenje. Čovjek se krsti, a ne zna šta se s njim desilo u svetom krštenju. Nego crkva je bila oprezna, dakle, bile su katehetske škole, koje su one koji su pristupali crkvi, poučavala osnovnim tajnama naše vere, a posebno tajni svetog krštenja. Šta se događa sa čovjekom u svetoj tajni krštenja u trenutku kada on postaje član crkve? Kakve zavete on daje i kakav tipik prima, kakav blagoslov, kakav način života i tako dalje. Eto, to je bila suština tih škola. I naša ovde škola u Bogosloviji i u manastiru Krk, koja je podignuta 1615. godine, dakle, imala je taj tipik svetosavski i svetopredanjski, svetopravoslavni, drevni, istočni, da izučavamo sve te tajne naše crkve, tajnu krštenja, tajnu bogoslovlja. Mi posebno ovde u manastiru Krk imamo tu mogućnost da proučavamo bogoslovlje sveta tri jerarha, svetoga Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i ono Zlatoustoga. Da se od njih učimo, ali od drugih otaca naše crkve, sve do našeg velikoga kanoniste i istoričara Nikodima Milaša, koji je bio episkop u Dalmaciji. Dakle, to je širina koju treba da obuhvatimo u našim školama, ali sa jedne strane, dakle, da to ne bude samo intelektualno znanje. To je ono što je prvenstveno, rekao bih, u prosvetnom delu svetoga Save naglašeno. Ne intelektualno znanje, nego da to u stvari bude znanje koje je istovetno sa vrlinom,
kako su govorili još drevni Grci. Znanje je istovetno sa vrlinom. Samo ono što imam kao vrlinu, to i znam. Ono što imam kao spoljašnje znanje, kao količinu informacija, to nije suštinsko znanje. To je spoljašnje znanje koje bude i zaboravim i prođe. Nego ono što u stvari sam ja prihvatio svojim srcem i svojom dušom, to je u stvari moje istinsko znanje. A to treba da bude poznanje, znanje Hrista raspeto. Za nas hrišćane. Da ja svoj život preoblikujem prema Hristu. Ja da postanem hristolika ličnost. Nema tu nikakvog spoljašnjeg znanja i suvišnih priča. Znači, jedan konkretan praktičan život. I zato je u stvari u svetosarskim školama to mora biti naglašeno prvenstveno vrlinski, svetosarski, podvižnički život bogoslova koji se tuče, koji će sutra preuzimati značajne funkcije u crkvi našoj kao sveštenici, monasi, neki profesori i neki kao delatnici u laičkom smislu, ali ljudi koji su napojeni tim svetosarskim bogoslovskim duhom. Eto, to treba da bude nama jedno predanje i da mi kao bogoslovska škola imamo to pred sobom. Svetoga Savu, njegovo žitje je neprestano da izučavamo, da se iz njega učimo. Šta znači boriti se sa sobom? Kako se dostiže carstvo nebesko? Dakle, to nije priča. To nije priča, nego je stvari postoji metod, postoji put kojim se to dostiže. A to znači najkonkretnije ćemo se upoznati sa tim kada proučavamo žitijama velikih svetitelja, a posebno evo danas spominjemo Svetog Oca Savu, čiji molitvama daj Bože da se mi održimo ovdje u Dalmaciji raspetoj i mučeničkoj, da sačuvamo naš narod, raspeti smo sa svih strana i izgleda onima koji nas raspilju nije dovoljno to. Idu i dalje. Ali, bez obzira na to, dakle, mi moramo biti postojani u veri i tražiti od Boga snage da izdržimo sva ta iskušenja i da se ne odreknemo svoje vere. Kad dođe trenutak ispita i trenutak mučeništva možda, da budemo tu postojani, da budemo tu zaista pravi pravoslavci, svetosavci. Evo, živjeli Bog, blagoslovio i svako